Dobar vam dan, dragi gledalci. Evo nas u još jednoj emisiji na Povuku YouTube kanalu ili YouTube kanalu, direktno u život. Nećemo o politici jer ima previše i dosta i opterećeni smo, ima svega. Mnogo je bolje o muzici, šali, smijehu. Malo svi da se odmorimo uz pjesmu, u nove hitove jugoslovenskog Nostradamusa, čovjeka koji je imao dosta osporavanja, koji je napravio i osnovao zabranjenog pušenja. Ovaj novi album, Pijani brod, je ostvarenje koje govori o autoru i njegovom smislu za pogurat sve što je ispred njega. Ovo je dr. Nele Karajlić, izabrao je kolač u ovoj lepo poslastičarnici, pa da počnemo. Novi album ili novi materijal, nove pjesme, stari Nele. Rad na albumu Pijani brod, boga mi, trajao je više godina. Neke pjesme su imale neki svoj razvojni put skoro 20 godina, neke melodije i harmonije, pa čak i neki tekstovi. Sa druge strane, neke pjesme su nastajale malte ne u studiju, onako spontano, brzinski, i tu je kroz nekih posljednjih godinu i pol dana došlo do tog potpunog zatvorenog, kako da kažem, koncepta koji se zove Pijani brod. I imao sam tu sreću da radim sa ljudima koji su mi davali neku potpuno novu energiju koju ja nisam imao prilike ranije da osjetim kod ljudi. Radio sam primjer sa Goranom Velinovim Pančom, koji je došao iz drugog svijeta, iz svijeta, ajde reći ćemo, narodne muzike, bez obzira što vozi motor i što je bajker. Radio je dugo i sa Sinanom Sakićem, sa tom ekipom, i on je unio neku posebnu svježinu u ovaj moj koncept. I tu je ta neka, kako da kažem, razlika od onoga što sam ja radio ranije. Bend je bend koji me prati već 7-8 godina, ja ih zovem Osiromašeni uranijum, a to je u stvari X-radijacija koja je imala svoj najznačajniji period kao neka cover grupa 90. godina, kada su ih svi živi slušali, ali oni su donijeli onu neophodnu profesionalnost koju ja, moram da budem iskren, nikad nisam imao prilike da upoznam. Ono što je meni bilo važno je da postoji ta interakcija između mene i ekipe, da postoji više, kako da kažem, više prijedloga koji meni neki muzičar može da da ne uradi ono što ja hoću od njega, nego da napravi nešto što će i mene da iznenadi. I eto, tako smo došli do Pijanog broda. Dobro, ovaj materijal se zove Pijani brod, ali pjesma se zove Pijani brod. Ovo nije zabranjeno pušenje, ovo je iskorak, po meni golem iskorak, narativniji i zreliji metafora. Strasniji poslije svega proživljenog proteklih godina. Manje rifova, više pjesme i priče, ovo je za slušanje i uživanje. Ako nam možeš malo objasniti ovu pjesmu. Pa Pijani brod, sama pjesma Pijani brod je neka moja onako lična priča, jel, u kojoj postoji taj neko ko je meni i đavo i anđeo, i nešto što mene gura naprijed, i ljubav prema tom nekome na neki način je motor mog života. Ona ima sasvim slučajno naziv Pijani brod jer je refren taj koji kaže da sam ja taj koji se ljuljam u nekim olujama poput pijanog broda. Ali sam naslov albuma je više vezan za pijani brod koji spašava čovječanstvo, odnosno za Noevu barku. Tako da je ispada da sam ja na tom albumu i sam pijani brod takav kakav jesam, a i jedan od putnika na pijanom brodu. Super, mnogo imaš pjesama, normalno posle ovoliko vremena da si radio i to temeljno, nisi žurio i napravio si sve. Moj šampion na tvom albumu, dozvoli ja da kažem šta je za mene, a sad ti kako hoćeš, nećeš mi zamjeriti, moj šampion je Sipaj mala, sipaj ne pitaj. Dobro. Sipaj mala, sipaj ne pitaj. Pjesma koja će ući u narod
kao hit, slično kao ženi nam se vukota. Vjerski praznici, nove godine, svadbe, veselja, krštenja, rođenja, vjeridbe. Na primjer je poštar. Ja sam radio sa još jednim čovjekom na osnivanju grupe Nervozni poštari. Razumiješ? I mi smo, oni su se odvojili, kasnije napravili su pjesmu Nova godina. Ta Nova godina se vrti na svim stanicama oko Nove godine. Ali ova pjesma, Sipaj mala, sipaj, ne pitaj, ona će se vrtiti na svim veseljima, slavama, zabavama, dernecima i ovo. Daj mi nešto reći malo o toj pjesmi. Kako si došao do toga? Pa, što se kaže iz tvojih usta u Božje uči. Sipaj ne pitaj jeste neka, kako da kažem, kafanska himna, uslovno rečeno. Generalna ideja je bila upravo o toj Noevoj barci. Kako izgleda u stvari barka u kojoj se skupilo ono što bi trebalo da preživi potop. I kroz moje razmišljanje te barke ispada da je barka u stvari, da na barci mora da bude neki dernek, neko veselje. Nemoguće da su oni sjedli i čekali da prođe potop tako što su spavali i čutali jedan pored drugog. I onda sam shvatio da ta barka u stvari treba da bude jedna kafana na palubi, jel? I odatle je krenula ta ideja da se pjesma zove Sipaj ne pitaj, jer je to na neki način česta rečenica koju ljudi u kafanama koriste kada zovu konobaricu da im donese još pića. Igrom slučaja, jedan moj prijatelj je držao kafanu koja se zvala Sipaj ne pitaj, pa je onda to meni onako pokrenulo. Dala šlagvort da ja napravim pjesmu sa tim naslovom i sa tom tematikom. E sad, kad dobro poslušate pjesmu, vidit ćete u stvari da ja na neki način odagnavam sudnji dan, pošto kažem sudnji dan se odlaže, tako da možemo da nastavimo, što se kaže, da pijemo i da mala sipa, da pritom ništa ne pita. Pusti me da ostane svoj, sipaj i ne pitaj. Sipaj i ne pitaj. Dobro. I ono što je važno za ovu pjesmu je svakako spot kojeg smo napravili, kojeg je napravila, za čije scenariju napisao moj sin Srđan, a Vuk Protić je bio reditelj koristeći vještačku inteligenciju. To je jedan od 2 spota u koja smo koristili vještačku inteligenciju da bi što vjernije napravili tu sliku apokalipse i pijanog broda u sred te apokalipse. Ja sam možda previše ličan, previše svoj. Kad govorimo o ovoj pjesmi, ona je na prvo slušanje se nikad ne napravi hit. Hit tek postaje i gradi se i stvara se. Međutim, na prvo slušanje je meni bilo mala sipa, ubo si pravo. Da li si bio svjestan da pišeš mega hit? Pa ne znamo mi još da li će biti mega hit. Ali ja nisam neko ko je, kako da kažem, zadužen za hitove. Ja nisam talentovan za tu vrstu, kako da kažem, za tu vrstu pjesama. Imaju ljudi koji su, što kaže... Hitmakeri, jeste. Ja sam neko ko piše pjesme da pokrenem razmišljanja, da prenesem neke emocije slušalcima. Meni su pjesme koje nastanu, koje se pretvore u hit, vrlo rijetko, mislim, naravno, Zabranjeno pušenje ima toliko pjesama koji možemo zvati hitovima, ali ja sad govorim o onim mega hitovima koji izlaze iz okvira određene publike, koja zahvata i ono drugo. Malo filozofskog. Da, upravo to. I meni se i dogodilo, odnosno Pušenju se dogodilo 2 puta da imaju takav jedan hit. To je bila Zenica Blues koja je izašla iz svih tih okvira naše publike i prelila na drugu publiku i naravno Ženi nam se vukota. On je bio baš totalno iznenađenje jer on ni u jednom momentu nije trebalo da bude A1, što kaže. I njega sam osjetio i on se svidio na prvu, ti to dobro znaš. Toga se sjećam. Da. Slušaj, imam ovdje po ovom što sam pripremio šta da te pitam, sljedeće, ja i Sale u tale, vuče na nadrealiste i pišanju i žugu. To je taj zvuk koji podsjeća na staro Sarajevo i tvoja nova iskustva, a i godine, Boga mi, unaprijedio si taj saft nekim novim začinom. Da nam kažeš nešto malo, ja i Sale u tale vučemo. Daj malo koliko ima toga
zajedničko? Koliko ima mirisa starog zabranjenog pušenja u tome ili ga nema nikada? Pa mirisa mora biti jer ja pjevam. Znači, bez obzira na to kakav je muzički background, odnosno šta je instrumentala koja mene prati, moj glas sigurno veže ljude i asocijacijom i zvukom za staro pušenje. Međutim, aranžmanski i konceptualno ovo je mnogo drugačije. Ovo je drugačije i od starog pušenja, a drugačije je i od No Smoking orkestra. Jel? Staro pušenje je bilo više arhaično, više je bilo punk u punom smislu te riječi, imalo je manje, imao je taj prljavi aranžman u kome, ne mogu reći da se nije znalo ko šta svira, ali je bila jedna organizovana anarhična buka. Udri bit će dobro. Udri bit će dobro. A ovo je sad bend koji ima ozbiljno raspisane aranžmane, ima se tačno šta ko radi, gdje šta svira, koliko čega, frekvencije, herci, gore, dole. I neki aranžmanski i stilski model u kome sam ja na neki način napravio otklon od svega onoga što sam radio ranije. Ima različitih stilova, jel ima pjesmu Umrem li ja koja zvuči kao da je snimljena 32. za Franka Sinatra. Da, osjetio sam i taj dizajn zvuka, na mene ostavio dosta utisak ko sluša. Ja znam tvoj glas, Jeste. Neko je radio dobro na tome. Pa to je radio Pančar, to je bio njegov zadatak, ali ja sad, osim što ću njega naravno da pohvalim, moram da pohvalim tehnologiju, jer je danas neuporedivo bolja tehnologija i neuporedivo je lakše napraviti veće mogućnosti da napraviš zvuk koji želiš od onog doba, naročito od 80-ih. Ali, pošto sam ja posljednji album za ovo naše tržište snimio prije 30 godina, 97. I to je ogromna razlika tehnološki. I drugačije se radilo i sad se radi mnogo brže. Imam na puno manjem, kako da kažem, na puno manje instrumenta možeš napraviti puno više stvari. I to je jedino dobro što je danas muzika dosta, ne treba puno para da je napraviš. Prije si sam studio koštao da se za nebesa. A danas studio može da ima svaku u kući. Pa jeste da ti kažem i pošto se mi čujemo i povremeno družimo i dosta puta se čujemo, ja iskreno ti kažem i radili smo neke projekte isto ovako intervjue, ja nisam imao pojma da ti to radiš, ste to dobro skrivao. Da li si imao interes da sakriješ sve pa da uradiš bum ili je to tako po inerciji? Pa to je tako po inercija i generalno ja kad počnem nešto da radim onda ne volim da previše pričam o tome dok se stvar ne završi, dok se ne zaokruži. Rijetko kad mi smo na samom početku karijere znali da sviramo neke pjesme prije nego što one dođu na album. I to smo na neki način radili praktično samo na prva 2 albuma. A poslije toga smo uradili onako kako se obično i radi, da se zatvoriš u studio, puštaš sam sebi to da slušaš beskonačno i tek kad se sve zatvori, kad se sve završi, počneš da to produkuješ i daješ ljudima okolo da slušaju. I na taj način sam manje ili više radio i na ovom albumu. Znači, pravili smo u nekoj, ajde reći ćemo, ilegali, u ilegali, sa jako malo komunikacije van našeg sistema. Naravno, morali smo slati snimke ljudima koji su bili muzičarni, koji su angažovani, koji su svirali tu trube, Mar koji je svirao trubu, ne znam, Filip Pat je svirao violinu, Mala Kača je pjevala back vokale i vokal na Drine, na krivoj Drini. I oni su morali čuti, naravno, cijelu tu novu ploču u toku njenog rada. Ali van te ekipe ja to ne volim da dajem, niti sam, ne zato što se bojim nekog, kako da kažem, neke loše kritike, naprotiv, ja volim da čujem kad neko kaže šta mi se sviđa, šta ne sviđa, koliko je mene strah da ako dam nekome da sluša ko ima
autoriteta nadamnom, da me ne poljulja samopouzdanje. I zato ja otprilike svaki album radim tako što tek kad ga završim spakovanog, dajem Raji da sluša. Da vidim, u stvari ti si promijenio sistem. U početku si svirao, kako kažeš, po 2-3 pjesme pred publikom. U stvari to je, koliko ja mogu da shvatim, bio test publike, kako će da reaguje na te pjesme, pa da vas možda usmeri i preusmeri. Znaš kako, nije to samo test publike, koliko je to što mi nismo imali prilike da snimimo album, a imali smo pjesama, razumiješ? I praktično je cijeli drugi album, dok čeka i prvi i drugi album su nastali od tih pjesama koje smo mi uveliko svirali. Recimo, pjesma Nedlja, kad je otišao Hasan, mi smo svirali skoro godinu dana prije nego što mi snimili za ploču, znaš, ili ne znam, Djevojčice kojima miriše koža. Da ne govorimo ovaj prvi album, jer mi smo sve te pjesme, Zenica blues, ne znam, Neš da budeš vamo, sve smo svirali od 82. da bi tek 84. one bile snimljene. Ali mi nismo mogli snimiti drugčije jer je vremena su kokuzna. Vremena su kokuzna, niko nas nije zvao. Sad je već posle treće ploče, znači posle Pišenja i žuge, Sibostil, Hadžija, Fikreta i to, tad smo već počeli da radimo taj sistem da sve završimo u studiju i onda sviramo, pustimo ploču da izađe van, album da izađe van i onda te pjesme sviramo na koncertima. Da ti kažem, malo prije spomenu nedelje kad je otišao Hasan, dao sam šlagvort. Razumijet će stare Sarajlije i mnogi stari Juge, ali boga mi ovi novi stanovnici Sarajeva, bojim se da neće se snaći sa ovom pjesmom. Kako si se nadgradio, da si izašao iz okvira starog pušenja i napravio nešto naprednije po meni od onoga što je bilo. To je moj utisak, ne mora da znači da je tačan, ali evo ja te pitam to. Pa, vremena se mijenjaju, ali ja sam prije na svojoj posljednjoj ploči za ovo tržište imao 30 godina manje. A za, ne znam, posljednju ploču za svjetsko tržište imao sam 20 godina manje. Znači, jednostavno se čovjek odrasta, odnosno, da ne kažem stariji. Zrije. I onda je i sam taj moj pristup pravljenju te muzike, kako da kažem, oprezniji. Druga stvar, ja sam uvijek do sada, do ovog albuma, uvijek sam radio u čoporu. Naročito Top listu nadrealista, i Pušenje i nadrealisti, pa i No Smoking je bilo nas trojica, četvorica kreatora, koji su uvijek nadglašavali se, imali smo neku stalnu buku dok se radi u studiju ili dok se snima neka pjesma ili neki skeč. Ovo je sad prvi put da ja nemam buku oko sebe, nego imam ljude koji mi daju, na moje ideje daju svoje prijedloge koji mene trebaju da, što se kaže, inspirišu. I to je osnovni razlog, osnovna razlika između onoga kako sam ja radio ranije i kako radim sad. Da, pa ja mislim da je ovo jedan veliki iskorak, da ovdje može da se i sluša i razmišlja, ima i muzike, ima dobrih tekstova, ima filozofskog nekog pristupa za sve oni koji slušaju normalno ko hoće, a ima i za one kojima proleti, pa uz sipaj mala, sipaj ne pipaj. Znaš, i onda derneke i udri mala, nemam šta razmišljati. Gledaj, ja gledam šta se radi, Ibar, Kriva Drina, Umrijem li ja, Revolucija, Ti ne razumiješ, Anđeli, Ave Srbija. Ova ostvarenja će tek da se slušaju. Svako po svom ukusu. Negdje da nekom pijanom brodu uz novi hit Sipaj mala. Ja sam malo terećen ovim Sipaj mala. Vidim ja da si nagazio si ga skroz. I kad negdje bude dernek, to će biti, ja mislim, muzika će me zamrziti ako budu morali da sviraju. Sad mi reci pred kraj, da li si zadovoljan ovim što si napravio? Mnogo toga te nisam pitao, ali da ostavimo i za neki drugi put po nešto, jer imamo svako nekoliko intervjue. Pa znaš kako, ja ne bih ni izbacivao album da već nisam sasvim zadovoljan. Taj album je praktično 6 mjeseci čekao da se moj taj konačnu odluku. Ali uvijek neka zevnja,
uvijek. Pa, zebnjanje to je prirodno stanje svakog autora. Ali ja imam jedan princip kada osjetim da je stvar gotova. Ne samo kod muzike i ne samo kod skečeva, već i kod knjiga koje pišem. Ja kad čitam ono što sam napisao ili slušam ono što sam snimio, kad osjetim da to zvuči kao da je neko drugi uradio, tad ja znam da je gotovo. Da je ta pjesma ili ta knjiga otišla od mene i da je postala vlasništvo publike, ajde tako ću da kažem. I otprilike je to trenutak kad ja kažem saradnicima, ovo je gotovo. Ovo sad spakuj, napravi konačan miks i idemo kod izdavača da nam izda ploču. Da ti kažem, ovo je uglavnom to. Ti će se propustiti sada nekom soku, švercu, otko znam čemu, nekim dobrim kolačima odavde u ovoj divnoj ovdje je divno, jeste. Ovdje fino sjest, malo pirka. Pirka, to je najvažnije. Da. I uglavnom dobra jedna usluga, ali ne radimo reklamu. Nećemo reći šta je. Nećemo reći šta je, nikako je, ali uglavnom lijepo je. Muziku ćemo ipak morati utišati kad krenemo sa intervjuom. Sad se prilično čuje. Ali učinit ćemo to, učinit će nam to od naših domaćina. Hvala.